ngizolibonga Nkosi yami elakho igama uyinkosi uyinkosi Yesu uphakeme izolibonga Nkosi yami elakho igama uyinkosi Yesu uphakeme ngizolibonga Nkosi yami elakho igama. Angithathe leli thuba ngenivusele bazalwane emini egameni lika Jesu. Kumnanzi kuba sePentecostal ngelusuku lwabobabe. Sekuthi nje sekulate imbhokane bese ngicabanga ukuthi kodwa emafomu ngingawathatha kuphi. Ngigcwalise nami kuze ngithathe ebulunga ngingenele nje leti inkonzo tabobabe emahlalela. Ngibe nje specialist ngidobokhonta lana kwinkonzo yabobabe. Ngendlela lengive kubusiseka nebumnanzi bekuba ingcenye yale nkonzo. Leli langa labobabe kulabanye liletha injabulo. Kanti futhi kulabanye mfundisi livusa buhlungu. Kungaba buhlungu lobendiwe ngibabe. Kungaba buhlungu lobendiwe ukuthi babe washona. Kungaba buhlungu bekuthi babe akekho, he's absent in my life. Ngiyaniva nje nibhizinisi happy Father's Day. Kulabo labanabo babe labakhona siyambonga uNkulunkulu ngani. Chubekani niba enjoy, nichubeke nibatuse. Nichubeke nibageze tinyawo nababuye emsebenzini bagciniwe noma nigeze amasocks abo. Nibendele nelitiya. Noma ngabe usishisile lesinkwa usishisele babo wakho, it's fine. Bothi uyasitoasta sa toasteka kakhulu. Uyabona mos ngasikhathi sesitoasteke kakhulu asikashi sitoasteke kangakanani. Uthi uyalenda lelicanza bese liyoma lenda njani umnike babo wakho dambathi awusisi hayi cha ungentele manje next time lingabokoma ngaphatheki kabi. Ngihleli lapha phansi ngilalela umshengo yakhuluma bantu abami lobunye bumnanzi bekuba nebatali ngokuthi nje bahle banihlaza bakutshela ukuthi bakumema bangculo. Yini leyo bumnanzi bekuba nani? Siyambonga uNkulunkulu ngalabo labanabo badali and laba present. Nami nakakhuluma babe mabuza ngikhumbule babe. Hayi siyavuma isikhathi ngiyawukhuluma ngababe. Babe bekafunzile. Agcine ka standard 1. Senihlekani phela ngoba wafunza babe sekunje wagcina kabani? Ngendlela beka present ngayo empilweni yami wake wafika esikolweni. Kungasingisho neopen day. Kumbula kahle nakagcina kufika nganga form 4. Nakafika ke babe ngiyamkhumula ukuthi ugcine kabani? Hayi ka form 1. Standard grade 3.
kwabita kuthayekele kusebenta ngoba wekucala kabo so amfunza ngoba wekucala yosebenta atositala labamlamako. Uyafika ke akusine open day ngoba akalitholi lelithuba ngeopen day. Uhamba ke ngemoto yasemsebentini bekashayele ama-truck. Cabanga ke mahlalela uhamba nge-18 wheeler. So ithimlisa uyopaka lapha ngasesikolweni. Yathimula ngasho ngathi oshkoshi ke. Wasinakehla waye office okhuluma nemphathi wacela kubona bonke labo thishela labangifundisako ngihlale hostel ngaleso sikhathi. Kulabo thishela bebangifundisa kwakuna Mrs Da Silva afundisa ibiology. Weva sing Mrs Bani. Ufundisa ibiology. Uyamkhumbula babe? Ugcine kabani? Mcaba ngeke sekabahambele bonke bothishela ayena ku Mrs Da Silva. Ngibabe Mrs Da Silva Singisi. Aningangifa ngibani ngala? Ngala ngibani? La ngibani? But ngiyambonga uNkulunkulu I had a present father. Ungahlupheki ngithi babu wakho akafanani nalabanye. uNkulunkulu wakubona kufanele ukuthi wena ukhuliswe ngilolo kukhulisako. Kulabo labete bobabe noma bobabe labangekho lo munye umsebenzi welibandla kuletha bobabe lenine nisebancane you can look up to them for direction. Lenye inzima ledlalwa bobabe ebandleni ukuthi labantwana labangakwadi kuba nabobabe bafunze ku relate nemuntu wesilisa longibabe. Sikanye kanye. Lenye irole lekumele siyidlale kufuna sibe intentional ngekuba bobabe kulabantwana lesinabo labandleni. Amen. So ke nawe noma ngabe walinyatwa ngibabe kumbe babu wakho noma malume wakulimata ebandleni utele kutokwakheka. Don't shy away from accessing a father figure. Kulabo laba viswe buhlungu bobabe ncesini bantu bami. But iBhayibheli lithi sinababe wethu lokuphi? Sinababe wethu lonjani? Uthi Jesu nasithandaza sibothi babe wethu lose lo babe losezulwini liBhayibheli lithi inhlitiyo yakhe ayifanani neyabo babe balamhlabeni. Lithi nangabe nine if you being evil lokusho ukuthi kuyenteka bobabe babe njani. Lithi ke bathi noma ba evil basentele lokuhle kangakanani lo lokuphi. We have a heavenly Father who cares about us. Happy Father's Day. Amen. Habakkuk chapter 3 verse 2. Sifunza incwadi ya Habakkuk. Habakkuk ke ngenhlanhla abantu sebaphatha incingo basaphatha amaBhayibheli so bancane labasamphenya akekho eTestamenteni lelisha. Habakkuk chapter 3 verse 2. Angathi ke indlela yekufunza lakhaya noma kuvetwa lapha noma kusukuma thembi noma kwentekani. Empeleni noma ungacala nje ku verse 1 sitokuva ukuthi ngumthandazo lo. Habakkuk chapter number 3 verse 1 to verse 2. Umthandazo wa Habakkuk umprofeti ngeshingiyonothi. Ngumthandazo wa Habakkuk umprofeti ngeshingiyonothi. Asikhohlwe ke ngeshingiyonothi ngumthandazo wemfundisi gama embabane Pentecostal. Sikanye kanye. Uthini kumthandazo wemfundisi gama? Awusimakathe ngivile ngelithumo lwakho ngimangaliswa tento takho wena simakathe. Hey, simakathe unelidumo alikafihleki ngilivile ngendlula ngabuka ngabona tento takho. Phinza utivusetele nangalamalanga ethu. Lamagama lathi phinza
asho ukuthi kuke kwenteka siyakufisa futhi tende tatiwe nangaletikhatsi tetfu. akungabi into leyenteka kusenabo mfundisi banibani sikanye kanye bazalwane akungabi ukuthi bayafakaza bogama bathi ngetikhathi tabomkhulu banibani kwakwenteka nje akungabi into yayitolo bawungeke inkosi wasiphinza usivuselele Elulwakeni lwakho khumbula umusa. ngiyafisa namuhla ukukhuluma nabo babe hayi ngobe ngine tisombululo etindzabeni tabo babe kodwa ngifisa kusherisha lokhu uNkulunkulu la kubeke enhlitweni yami sitawubuya kuleli verse kwakunendoda liBhayibheli kuthiwa kwakunguJim Baker ingumntwana kaNkulunkulu iyakwenda ke lokwendako iyaboshwa ihlala ejele isikhathi lesithe sekufika isikhathi ngenxa yokutiphatha kwayo kahle ejele bayicolela uthola nakule kuthiwa iparole uthi nakathola iparole kutoba netinkonzo tabo babe sebammema kuthe ukhuluma kuphi inkonzo yentabo baba cabanga ke kumenywe bani i-inmate lekuparole kuthi yokhuluma kuphi asenicabange nje umfundisi gama sekameme nangumuntu lesimatiko ukuthi wahlukumeda abantu besifazane so ucela ukuthi atokhuluma enkonzweni tabo bani kusuka umsindo ke bambuta ke lo mfundisi lo meme lo Jim Baker ukuthi utofunani la uyaphendula ke lo mfundisi uthi uyade eBhayibhelini kugcwele abantu labe baboshiwe uyababala uthi kwakunabo Petro niyamkhumbula Petro ukuthi waboshwa kushumayela livangeli so Petro was an inmate uyaqhubeka ukuthi kwakunabo Paula bebaboshiwe uthi bangcono ke labo bebaboshelwe kushumayela livangeli lele ngimcelile akakaboshelwa kushumayela livangeli ugangembamba uthi phathi lokungihluphako akusuye lo ngilala bahlele embikwami labatobe bamlalele uthi bona kungenteka kube abakaboshwa njengaloku bekaboshiwe but they are circumstantial inmates baboshwe Timothy lekubakhungethile lite babuke kungathi bakhululekile uthi they are free but not free indeed bakhululekile mana bakakhululeki impela ngoba kunesimo thite lesibathite ndvo uyaqhubeka ke ukhuluma ke ngeTimothy letisithi ndvo nawe eBhayibhelini ufunza kunendoda lebeyikhungethiwe he was a circumstantial inmate Elijah niyamkhumbula lo wabita umlilo wakhotha bonke abaprofeti babhali lithi iBhayibheli laba profeti bebakhonta lomunye bebakhonta baseva they were serving at the altar of Jezebel uyambona lo makelo umprofeti lomkhulu kuthiwa laba profeti lababulala Elijah bebakhonta Jezebel enthambama nasebacoca bobabe namake Jezebel Ahab babwaka ngoba akusinkinga losibobabe nabo make bacoce empeleni nje vele kude abantu labakhona kuhleba njengendoda nemfati phela sicela inkonzo nje ukuthi ihambe njani umvile babe emahlale lasekabhimba bangasiphi bayafika ke bayacoca abekho ke bomake ngeke ngikhulume kakhulu bayafika ke bayacoca bo Ahab na Jezebel kuthi kwentekeni Ahab ucocela Jezebel ukuthi baprofeti bakho baphelile nginangumuntu waNkulunkulu lithi iBhayibheli wamthumelela imessage okay buyani ke ngidonitshela wa WhatsApp lo make wa WhatsApp labani umprofeti
1 Kings chapter 18 lithi wathi nakakubona lokho hayi kusinakayibona le message nakakubona when he saw that ngalamafisha yathi na ingena le message wakha sithombe when he saw that lithi he was afraid wesaba sikanye kanye ngalamafisha wakha lijele yena watingenela yena angakaboshwa ngumuntu lijelani lekwesaba lithi wasinase kasabile wabathi uyatibuka wathi khanza ngoba lokho ke kwasina kusenda le message kwathi nangabe kusasa kungakenteki lokwenteka laba prophet ngalamafisha loma kwathi back to sender lokwenteka ba prophet bami kunjani kuyakwendeka kuwo lithi lo babe lenceke yaNkuluNkulu ya decide kuyobhaca yesaba yabaleka he became fearful and ran away yagijima yayobhaca he went into hiding yasina ifike ekubhaceni yabhala incwadi yabhalela uNkulunkulu yathi enkosi ngiyaresign kulomsebenzi wekushumayela lithi yasethi yasiyaqala futhi say entertainer suicidal thoughts yathi ngcono ngifile ngikahle njani bobabe kuthi bulala akusi into lehlela abantu labangakholwa yehlela indoda lethite nayithibuka simo kwathi khwishi intsambo yangafiki kuparafini yabathi yalibuka likhambi yathi iyangihlazisa lento le ngahle ngihambile niko eSwatini kuthiwa sihambe embili World Health Organization when they study between 2022 na 2024 Swaziland number 2 emhlabeni wonke ngekuthi kubulala kwabobabe nangabe kuthiwa there were 486 cases completed by men 80% ngemadoda nangabe eSwatini kuthiwa 90% ngemaKristu kusho sibobani labatbulalako khulumani nami ngikhulume nani nangabe eSwatini kuthiwa munye ongathi 9 kulaba ngi10 emadodeni ngumKristu bobani labatbulalako maKristu kusuke kwende njani kufika naku lokwehlela Elijah abathi yatibuka athi ngidoba lihlazo emangweni ngahle ngihambile circumstantial inmate kuvele simo wevungaza uthi sikhulu ngeke akhona ukuphila ngaphandle kwaso lomunye lobeka siboshwa sangephandle but akhungethwe simo ngiSamson siyamkhumbula Samson lo wekusetshenziswa uNkulunkulu Samson phela nginangwe ukuthi angakatalwa kufika ingelosi ifika kumka Manoa ithi kuMrs Manoa ingilosi utawukhulelwa utala umNazari ikhanze babu wakhe Samson angekho la kusetshenzwa khona Judges chapter 16 loyo ichaza ingilosi ukuthi kutakwende ngani atalwe Samson lalela Samson utalwa kushita ingilosi wena asathi kwasho bani ngawo but noma kwakushita ingilosi wathi ikhanza Samson angumNazari angazange akahule wathi ikhanza kunemathanga lacamele kiwo uyayiva circumstance ya Samson wacamela and wanele kucamela Samson wakhipha onke emaqiniso mngani wami wawakhipha onke wawakhipha be careful of bantu ngisakhuluma nebantu labasha be careful of bantu labakuniketa iplatform yekuba nawe ungathikhanzisa ushito konke kunalokho ngakamele ukusho wakhuluma ke Samson uyabona Samson akakaboshwa but lamathanga amkhungile ina wena ngenteka kube awukacamela emathangeni but ngalendlela labakubambe ngayo la angikhulumi nani ngithi kuyenteka ungacamela emathangeni but bakubambe la bakuthole nje la kungena yinye imessage ingene nana kwemehlo kwemangcumbula bacicile ngawe
awukho ejele sinawe ngephandle but ukuphi? Asibuyele ke Jim Baker usesimele usaya ku men's conference yoshumayela. Lithi wathi nakafika wafika wacoca indzaba yosikwa kuneti fish lebehlala ku aquarium. Uyabona aquarium? Ngilomgomla lomkhulu lofaka timfishi tihlale ngephandle kwemfula but emantini. Lithi wafike wathi le aquarium kwakune yayiconnectiwe kunemanti la ishisisako kuze enjoy letimfishi lamakhati angatibulali. Lo mnikati bekayibasa le aquarium njalo ngelisuku mani thermostat bese ifile. So afike bese uyayicisha angakabili lamanti. Kushise nje enough. Ngalelinye lemalanga kuthiwa wabasa lo babe wahamba wakhohlwa kuyicisha. Ashisa lamanti. Enta njani lamanti? Taqala timfish teva ukuthi sek uncomfortable. Kwasina sekushisa sekuyacabanga seticabanga ukuthi sowuyeta nakashisa kanje usuke sekanjani. Ngalelo langa ke fikanga. Ashise mandi abila tasha taze tafa. Wasiyabuya wathi kanzani fish takhe tinjani. Bobabe sifanana naleti fish. We are being boiled alive. Kunetimo letishisisako. Uve ukuthi yathi kulukhuni ngiyasha. Unfortunately kude lo wasifundzisa ukuthi nakushisa ubokhala. Bokwenda njani? Kude. Babe basolo basitshela nje bathi indodza injani? Gani Johana wasitshela ukuthi Jesu wa kunetimo that boil us alive. Kufake ekhathi the things that we are afraid of. Lama fears uthi ngabe umntwana mntawucetha isikolo hawu Nkosi yami le ntombi yakami seyisenyuvesi. Bayisoma ngala uncipha ungibabwayo. You are afraid and lokho kuyakudla wena lengekhathi udliwa ngilokuthi uyambona lo mntwana yakho kuyamvusela lokho bafana. Uyambona lo mfana wakho uyabona nasekushaya lesiginci la sonto lokho mfana lokho bantwana lapho labandleni kuyani lokho bafuna kashaya kubafana. Sekuyahelwa ke la kuwe njengababe sekunema pressure ekuperforma. Lokho abantu abethu kuyasitshela emabuza ukuthi babe sihlale embabane awukhona nje kuhamba ngemoto lethe esisondo ngemuva. Bathi sihlala kuphi? Abafuni kufunza kaBoys bafuna kufunze Waterford. Abafuni kuye kwaLuseni bafuna kuye eTaiwan. Letinto leto ke njengabo babe tisifakela ini? Ipressure. Angisho ukuthi ningasifakela ipressure. Funani kuye eTaiwan it's okay funani but thine bobabe kusendela ini? Ngiletinto ke leti center sibuke kungazuthi nathi sifuna kubonakala ukuthi we have it. Sithatha amaloni sihluleke ngisho kuphefumula. Singene kweletini sihluleke afike lo mntwana atocela sinkwa 13 rand 95 imali yesinkwa. Uqabane naye awuli nalo mntwana awuli nale mali yesinkwa ngilolo kula ngekhathi kuwe sekuphumele ebaleni. You are being boiled alive. Amanga kuze kucoce ngayo lokho mna babe. Mne uyangimangalisa babe. Uyathi babe. Shem ngahle ngingakasho lutho ngaye. All men have issues, including lo membi kwena. Kuthi ingilosi. Wonke umuntu lo ngibabe bantu abami kunetino labhekana. Thank you. Nenhlanhla yethu lembi siye bese siyativala letinto ngekuoverwork. Yabo lokusebenza ungasayekeli. Akusiki ukuthi siyafuna kusebenza ngile pressure sibalekela isikhathi lesinenge lekhaya.
ngilama overcommitments kude licommit lo ngekho kulo emsebentini nasesontweni na kude la ungekho khona awusatholakala uyashelela njengalemfish awubambeki Sunday to Sunday lo siphuma la nawucetha kudla uyemhlanganweni Ntsambama uyobukela iWorld Cup kusasa uyemsebentini Ntsambama kune prayer ngalesibili kunemhlangano wemadodza ngalesithathu kune midweek service ngalesine uvakashela abangani bakho ngalesihlanu uyemlinzelweni nemgcibelo siyo mentorisha abantu labasha sinini ke isikhathi sekuba ngibabe kakho and thina bababe si good ekutholeni that as an escape route yekubalekela ireality kulesinye isikhathi we engage in activities such as drugs, alcohol, illicit affairs. And sometimes we engage in competition. Uyabona boba bema toys abayekeli kwathenga abafana basekhaya. Ema toys nje boba bewathenga nabase bancane bathenga la bawafusha kanje na sebabadzala bathenga la bawagibelako. That is kulamalanga nje. Kune Raptor le replace Wild Track kune GD6 kunana ngama toys nje ani and kumnanzi kwani ngalesikhathi sesikhuluma ngalama toys angikhulumi ke ngalesikhathi sokukhuluma ngalama extras lo wafakile ulenhle imali leyo but indlela yethu indlela yethu yani yekuvala na kule lesikhala lesisivako angeti ke labo babe ngobe nginedi impendulo kodwa ngite ngoba ngifisa ukusherisha into lesingadenda kunciphisa le temperature singashi sisaphila angeti ukuthi asiyekele kuthenga imoto angeti ukuthi asiyekele kushaya ligalufa angeti ukuthi asiyekele kuyodweba angeti ukuthi ngite ukuthi asinciphise le temperature singashi kakhulu sisaphila ipressure yona siyayidinga kuze siperforme siyayidinga ipressure kuze sente njani but ipressure ingabe sisenta siya collapse funa ukukhuluma ngetinto leting5 lesingadenda ngithi susele kuleli gama lithi bases BACES lithi leligama abangani bami B asispele B C the name ngathi khona labatowina khona laba ngiyababona labatowina the name ifaka steke namhla siyafunza bases imodel ke lengifisa siyibambe nasikhuluma ke nga basis sikhuluma i-acronym lo B umele belief system ukholelwa kuphi angasho ukuthi uyakholwa yini angasho ukuthi ukhonta kuphi but how is your belief system uthiwa kulenye indzawo kulesinye isikolo lengeke ngisisho la Swatini ngala ngakahoho angithi niyabona esikolweni kuhle bothishela bahlala eKotas kunalomnye ke thishela bese bamhlebe kakhulu wacansuka kwase kutheni Ntsambama ngabo 5 bahleli bothishela eKotas kumnanzi wathatha libhakede wathele emanti wasuthatha umthanyelo ubonakala uchela around lendlu yakhe ukhuluma nje magama uthi abaphambane nemvula bonke lebe bangihleba wachubeka wachela wathini bonke lebe bangenda njani bathi wathi nakaqetha sekusele emanti lamancane labhakedeni wasuwathela phansi wathi njengoba ngiwacitha nempilo yabo ayichitheke kungalungi lutho wasuye endlini yakhe yohlala uvula umnyango kancane bathi lathi naselishonile beta bothishela ngamunye batoxolisa uma sikhuluma ngebelief system sikhuluma ngekuthi nakwenteka into what is your immediate response nongathi
Uthi kusasa njengababe uyangena eofisini lakho ukhanze kunesitapu lesimnyama eplastikini. Longas understand ukuthi sani. What is your initial response? Ngithi mine uthi uyafika edeskini lakho ukhanze kunesahukulu. La deskini lakho. Bese siyakhala kanye sithi phu mungibhule. Noma sifike namhlanje ntambama sifike sime epalini la gas celeni kwakho noma egedeni sikhale kwenteka njani la kuwe njengababe yini into levukako ukhanze sicoco eti kwembethe wakho what do you hold on to as a belief system? Yini into lefika kuqala kuwe? Ngoba bazalwane, phela mina ngethi kutobhace emva kwemavesi ngitokhuluma ngempilo ukuthi how as men do we handle things. Because lesikholelwa kiko ngikona lesitawukwenda kuqala nakufika simo. Angasho ukuthi lesikhonta la sikhonta khona ngilasitawuya khona nakuvela simo. Kusuke kuvaliwe ebusuku la sondweni nase sikhala lesahukulu ukhumbula lebekushiwo umgogo wakho ukuthi phuma nesikhuni noma wenda declaration nakubuya umntwana athi babe bangixoshile esikolweni noma ngasithola scholarship. What is your immediate response as a father? Belief system. IBhayibheli encwadini yezenzo sahluko 27 lisitshela ngendoda ligama layo bekunguPawula. Lithi bebaye eRoma bahamba naletinye tiboshwa. 276 bagibela umkhumbi. Uthi kwase kusikhathi mana ngiyayikhumbula igeography yami. Nabayichaza kuthiwa kuyi autumn equinox. Equinox ngalesikhathi busuku nani ngiyayikhumbula igeography. Lokunye lekumele sikwati ngeequinox akusinje ukuthi kushintshe emalanga kuba nemoya nelitulu lelibi ngaleso sikhathi. Uthi ke Paula kwakungileso sikhathi ngathi Luke nakachaza kuhamba loluhambo lwaPaula. Uthi kwakungileso sikhathi uthi kwaqhamuka inortheaster umoya lomubi lo wawushaya shaya umkhumbi. Wasiyasukuma Paula wathi madoda bekumele ngabe ningilalele. Ngengakhuluma ukuthi asingayi le nangangilaleli. Kodwa ke qinani nimesibinzi. Ngoba ebusuku in chapter 27 lo ebusuku the God who I serve. Uyabona nyalo kuyabhetha but mina ngeke ngaba nesivakashi. Ebusuku sifikile an angel, a man stood with me. Njengendoda akufuna wathi kuba netikhasi letimatima ngubani lofika kuqinise eme nawe uthi a man stood with me. Bengitshela labanye kulamalanga lengcile bethi mina uyathi mina nginenhlanhla gogwami bekakholwa mbamba avuke nga3 athandaze noma ungentana ngiloyeke ungangiloya but mina nginjani senga expire umthandazo wagogo wawuthandaza 30 40 50 years ago but umthandazo wagogo ngiyakholwa kuwo mbamba. Yebo nami ngiyathandazela manje but lo wagogo uyathi gogo bekasibala sonke ngemagama athi Nkosi lokho abantwana kwaMoses bese yakusho ngakunye aye kunalaba baDavid aye kunalaba baStefan bese uyamkhohlwa lo munye bese uthi ngikhumbuteni kodwa ngibani naku. But so ingolelo yami ithi prayer has no expiry. Noma ungentani kude longaloya Jakobe. Ingolelo yabani leyo? Lengolelo le belief system ngiyo lelekusustaina ngeticustom mastim akusilo lisonto. Ngiko lokukusita ungehli wenyuka ufuna umthandazo kubantu. Ngiko lokukulekelela ungahambi kufuna
attitude tebantu ukuthi uphiliswe ngito because uyamati lokholwa nguye. Number 1 belief system. Class sikhuluma ngabantu siteng B A sithi ubene bani sithe kuqala B ku base siqala B kuthe bani A ukhuluma ngeawareness. Be aware of who you are in God. Dati ukuthi ungubani kuNkulunkulu. Jesu butala abanye bantu uthi bantu bathi ngingubani. Dati ukuthi ungubani. Uphethe Jesu encwadini yaJona uthi ngiyamati lo ngithumile lele ngikwentako angikwenti lokuthandwa ngenta lokufunwa ngibani ngibabe. Simo sakwedlula dati ngubani ngwakabani ngumntwana waNkulunkulu noma inyalo kungabe kungazuthi kunethilo lelingakhona ukuhlanganisa but kumele lingayishintshi uphethile usenkala. B A. Number 3, have strong connections. See, umele ini connections. My connections. Be connected to others for maximum impact. Uyabona lende ma connections. Ngikhuluma mne connection le better than MTN. Niyade bazalwane ukuthi ezulwini asiyongena ngoba sikholwa. Sengisho into le strong ke manje. Ezulwini siyongena ngaJesu sine connection naJesu otherwise uNkulunkulu akasadi. Na. Ngicela ningive. Ezulwini uNkulunkulu unjani? Siyothulwa ngibani? Endinyalo singena ngabani? Asingene kuNkulunkulu, singena kuNkulunkulu ngabani? Whatever you ask the Father in my then the connections iyasebenza. Indi ma connections injani? Angisho lo sokucabanga lokuphambene nekulunga. Okay, anginicale eTestament nelitsala. Niyakhumbula nakushona Vashti. Kudzingeka hayi phela bombhokana bacala manje. Uyabhuca Vashti. Bathi bombhokane mcoshe. eBhayibhelini iyamcosha inkosi. Sekuthiwa kufuneka umuntu lomusha. Okay, kubalwa ke ma qualities lapho kwangathi ngabe ngikhuluma nabosisi. But nebafana bangena. Kuthiwa we will need a young beautiful virgin. Yathi virgin rating 3. Young. Incumbi beba qualifier la. Young. Beautiful. Ayisakhiwe ngalokumangalisako nalokunjani. Nalokusabekako. So incumbi nalaba angena. Angade mfundisi nasingake nje nala. Sicele la ka young beautiful nala ka virgin. Ukuthi singaphuma yini nebantu la ka virgin. Angikhulumi nge-secondary virginity lesiyithole ngoba sasitidalwa letisha. Akabonge Jesu. Sitidalwa letisha. La kwakungakhulunywa kwakungakhulunywa ngedalwa letisha. Kwakufuneka abantu labangakanani? Young, beautiful and a lithi bakhethwa
bahamba bayotrainwa for 12 months to appear for an interview ya one day. Niyati ukuthi Esther abamkhethanga because she was young, beautiful and a virgin. Bonke labantu bebakhethiwe bebanako lokho. Wangenela iconnection. Kuthiwa lengekhathi kwakunamalume wakhe. Rather babelomncane. Mordecai. Babelomncane. Wendani babelomncane? Wamgeza ngemakha lebekathandwa inkosi. Mordecai usebenze palace. Uyayati inkosi ukuthi ithandza ini. Dlala man sesiyagoqa dlala man. Mordecai usebenza kuphi? Uyayati inkosi ukuthi ama perfumes lewathandzako i-opium. Ayisebenzisi nje bo shield. Igeza ngedava i-sunlight. Wase uyatithatha letihlati nemakha lathandwa inkosi. Nabageza lalabanye ngabo shield nema sunlight. Lo Esther wageza ngeliphunga leli-appeal to the king. No wonder athi nakavela lithi iBhayibheli inkosi yehluleka ukuthi bamba yavele yasukuma yalula iscepter yayo. Leni kunento lalapha kulomntwana lengidonsako ngenxa ye-connection. Lalelani. Sengiyalingeka nje ukukhuluma nebantu abesikolo. Now uyak-interview awudzingi umthandazo kuphela. Udzinga umuntu otakusita usiku-interview kubutwa ngema-questions nanga. Angisho umuntu otakukopisa. Ngisho umuntu one-background ye-HR. Lotakulekelela kusina uyak-interview uti package kanje. Uphendula kanje. You need a connection that will prepare you for what is ahead. Kwangazi ngangikhuluma yekelani kucabana nalabantu labadzala ngoba nicabanga siba outdated nine ni in. Kungenteka kube ni socially equipped. Ni social media inenta nibe sembili. But kunento labayatiko leningayati. Asibuyele neBhayibhelini. Niyamkhumbula Moses. Ukhethwe nguNkulunkulu. Ukhethwe ngubani? Kuthi ahole abantwana baka-Israyeli. Lithi bekahlala njalo ngelanga asolve inkinga tabo. Uyabona kusibeka sharp kwani? Moses was sharp. But he didn't know how to do it very well. He was spending the whole day addressa labantu. Kwafika kwamadala ngijethro. Akukabitwa nanguNkulunkulu ngibabedala. Kwafika kwathi mkhonyana umntwana mntoba ngumfelokati yekela lento yakho. Kunebantu labadzala lenibadzingako labanenhlakanipho lenidingako. Yes, you are tech savvy but kunenhlakanipho yemlomdzala. You need a mentor. Umuntu otawufika akhulume kuwe into tendeke. Akuside ungcabishe titebhisi lebe utawugcumkela kito. Akuside ukuthi uphakame. Kusilokunye komntwana Mr Dlamini ngeke makangitshele lutho wangithola aka form 2 nga form 4 manje. Lalela. Lokuthi makwako wakuthola aka form 2 wenda liphutha kwamniketa iexperience lo yidinga ko wena so that ungacabanga ukuthi na uka form 4 so ungcono akulekelele ungendi lamaphutha la wenda. You still need your mother. Aw lo waphuma kimi akwenteki abe ngcono kunami wami. Ngimle ngimfuqa ukuthi abe ngiloko uNkulunkulu lamdalele ukuthi abe ngiko. Mabuza siyadinga kuba mentorisha labantwana. Hayi man. Niyamkhumbula Apollos. Incwadi yesenzo sahluko 20. Kuthiwa kwakulibeka kulishaya livesi. Nethi kwakunenkinga. Kunethinto nje kwathi umbhabhathiso waJohane kuphela. Ngumshumayeli lithi bo Apollo ngathi bo Priscilla na Aquila bambita Apollo nceke yenkosi sicela uyodla lunch namhla leka kithi
kwakuyicouple labo Apollos na ngasi labo Priscilla na Aquila. Wasinaka fika le base bamtshela nceko ucotshiwe uyashumayela manje unelihlathi. Ucotshiwe nximali uyashumayela manje unani? Lalela. Bantu labadzala akube ngumsebenzi wethu kubayala nekubakhuthaza nekubacondzisa. Nani phela vumani kuyaleka. Ningagcini njengekuthi happy Father's Day. Silaleleni. Ngiyayiva abantu bami. Yambona makwakho. Nasa kumsukile ngoba kuhle kumsuka. Ungasho ukuthi sekumsukile bese ufaka lokufakwa lamadlebeni uyowasha teacher. Lalela. Siyavuma kumsukile. But wena tibambe, wena njani? It is for your own benefit. Kusuka Mary, kufika ingilosi imtshela ukuthi awukhulelwa. Kufika ini? But niyathi ukuthi Mary bekangeke amcarrishe lo mntwana for 9 months kuba kade bananga na Elizabeth. Hayi, ngithi kunabo Elizabeth balenge emuva. Ungacala ubabukele phansi. Bane experience lode yona wena. Uyamdinga Elizabeth. Lithi basinabadibana. Wamangala Mary ukuthi lokuvuselwa lokunjena. Kube Mary waya kubangani bakhe. Phela ungakhohlwa Mary bekamncane ivirgin. Dinchaza amavili dithi beka between 13 and 16. She was a teenager. So preg ukhonto ePentecostal kamsunduza. So uyakulaba ngangaye. Sisi kumoshakele wena besihlabela nawe kupraise team awekele kudlala ngathi umuthi sokumoya ongcwele lobuyapi. Thina singakutholela emaphilisi sikuzame. Abotha lo muntu. Awudzingi labangangawe kukululeka ngala uyakhona. Lo lokuthwele akudzingi advice yalabangangawe kudzinga labangenhla kunawe. Uyakubenzisa inkonzweni yabo babe. Connections. Siyawadzinga ama connections. Jesu bekana 3. John, Peter, James bekathandaza nabo. Naye bekane bantu abathembile uthi thandazani ngecustom madima wababida. Peter, James, John. Jesu bekana lo mnye 12 bafunzi bakhe. Jesu bekane 70 ayikhumbula la ithuma yabuya yathi ha bamadimoni kuyasilalela. Wathi ningajatliswa kusemagameni engathi ningajatliswa kusemadimoni ayithobela jatliswani kusemadimoni emagameni abhaliwe encwadini yekuphila. Jesu bekane 120 lele yamukela moya engcwele. Jesu bekane ma multitudes uyabadzinga abantu etigabeni letehlukene tempilo takho. Unayo yini i3 yakho lekusina kubetha njengendoda ukhulume nayo uthi uyathi aningizame kuyabetha. Manini nami thandazani nami. Nakwe umntwana sekungiphunyukela ngento enjani. Uyabadzinga abantu labatokuma nawe ngecustom madima connections. Uthi lo mnye umngane wami sicoca athi ngwane kufuna ube nebangani labang6. Ngisimneleni bangani labang6. Uthi libhokisi na ufile libanjwa bangakhi bantu? Libanjwa ngibangakhi bantu libhokisi na ufile? Uthi yakha bangani labatokhona kuba khona nase ungekho. People who can be there for you when you can't be there for yourself. Sibakha saphila connections. Si bese kuta in bangani bami emva kwasi enrichment bobabe asitithole tino lesitendako letisfulfillako lo lokusenda tino letiphambene ngilokuthi sisuke sifuna ifulfillment wangayitholi enzaweni le right uyithola enzaweni le wrong indodza nje ngalendlela uNkulunkulu lasidala ngayo wasidala ukuthi singanetiseki melula futhi nje into wayijwayela ibese yakuhlula iyakudzina ngikhuluma nabo babeke manje into wayijwayela ibese yenta njani yakudzina
akube nento loyentako lekwenta ukuthi ungayenta uthi vele umnanzi uve kunongotela lengekhathi nangabe ushaya igalufa hamba uyishaye yangena kulomgodi ujabule ucelebrate kube nebantu ocelebrate nangabe kuyi-drag racing ngikhuluma nemadoda hayi nebantwana bayangiva ukuthi ngikhuluma ngale yenta into letawukwe ngengabutwa ngomnye umhlobo wami wathi Ngwane mayimethe wathi Ngwane yini into lo yentako le ekuchazako what do you do for pastime asithole into lesitothi nasidenda nangabe kuyingathe noma kukuliba noma kukufuya whatever you do lokwenta lo mphefumulo wakho ube ngiloneme kuthole ukwendisise kube bomake bebakhona bengithi ngicela nibasekele labo babe nakathi uyahamba uyokwenda lokhu umthandazele umsupport ungamvimi awusahlali la khaya wahamba wayokwenda la kufunako utawubuya kude lo ngeke ukucele ungacela nobe ngabe yini utawuvuma enrichment yenta ibani nento lo yentako lekuthokotisako kwekugcina bangani bami sesicedzile nga-E kwekugcina ku-basis ngibani nge-S seek help bobabe kulesinye isikhathi kuhle kubhetha kuhle kwenta njani yabona ngalesikhathi sewudiscover ukuthi une-prostate cancer awusadinga umthandazo kuphela sewudinga lusito seek help ngalesikhathi umntwana akho akuma-drugs udinga ini seek help ngalesikhathi ubathe 1+1 noma ukwelede ebhange bafuna kuthatha imoto seek help don't rush to commit suicide seek funa lusito ayi kusuka abafunzi baJesu bathi Nkosi encwadini yaLuke 11 Nkosi sifundzise ukuthandaza njengoba Johane abafundzisa abafunzi bakhe kwenda njani niyathi ukuthi ngabe side umthandazo wenkosi kube bafunzi abayanga kuJesu bofuna lusito lo mthandazo lo wa our Father who art in heaven wavela because kwaba nebantu labaya kuJesu bocela lusito lokuthandaza ngalelinye ilanga Jesu nakafika kuLuke chapter 5 abita abafunzi athi chubekelane ekujuleni niyakhumbula lithi iBhayibheli badweba imfishi tenda njani baze bangakhona boPetro ukudonsa lithi baphuma bayobita labanye ibiyani into senda njani njengendoda you don't have it all together there are times when you must cry and shout Lord I'm drowning save me seek help lufune lusito it's not a sign of weakness kufuna lusito don't drown in your problems there is help revive us again sivuselele Nkosi njengoba wenda idolo ungafi ungashoni phansi lusito lukhona Nkosi umusa wakho awuhambe ngembili kunekwahlulela sivuselele Nkosi Jesu ufuna ukuthandaza namhle mina nemadoda uthi Nkosi sivuselele kunedimo letisikhungethe tiyasibopha tiyasicinzetela bawungeke yini wasivuselela neligama lethi revive na uyakhompyutha uyalikhanza ulisebenzise ngalesikhathi ikhompyutha ubathe ufuna kuyisebenzisa ingasavuli kunelibutton lolipressako lithi refresh bese kuyaqala kuyagijima kugcine kuyavela nasikhuluma ngekurevive sithi lolobe kulukhuni kwenteka simakathe akasinikete amandla ekuthi sikhone kwenta sengifisa sithandaze manje sivale nemehlo sitothandaza Nkosi Jesu sivuselele usilomhlabeleli vuselela imisebenzi in the midst of the years
ngalamafisha asikho ekuqaleni asikho ekugcineni uthi lo mthandazi asikho ekuqaleni asikho ekugcineni sisemkhathini sithi ngemandla emvuselelo sivuselele Nkosi Jesu. Mthandazo wami namhla emini ePentecost uthi Nkosi Jesu vuselela bobabe simakathe vuselela bobabe ngalolu suku laba tikhanza basemkhathini weminyaka basemkhathini wetinto letendekako abakafika ekugcineni abekho ekuqaleni kodwa laba khona ungasuthi kumnyama lethi imvuselelo yekhanya. Ngiyacela bobabe sithandaze nani mina egameni likaJesu sisukume ngekuhlonipha uNkulunkulu bazalwane sithandaze nabo babe sithi Nkosi Jesu ngiloyo uthandazela